Su ogendera gokoreka ase University ya Kisii abwa sababu watani abalemenga kyomorobulyo yo no gokinya sector yobotugi bw'echinsu nako yayorera echiro asabalemi bali bagokora obonchoreria bw'echinsu. Leo tulikuwa tumekuja hapa kuzungumzia mambo ya ukulima, mambo ya tunaita blue economy, kwa Kiswahili ni uchumi samawati. Na leo mazungumzo yetu kama wadau ilikuwa ni vile tunaweza ule utafiti tunaofanya unaweza fikia kule nyanjani kuweza kusaidia wale wanaweza kutumia ujuzi wetu. We are talking about farmers wale wako kule, na kwa siku mbili tutakuwa hapa tukizungumzia hayo. Lakini asubuhi ya leo nilizungumza mambo ya uchumi samawati ya vile serikali kuu ikiongozwa na kiongozi wetu mtukufu Rais Uhuru Kenyatta vile ameweza kuweka mikakati kuwezesha Kenya kusonga mbele na kuweza kusema ile tunasema kwa Kiingereza exploit ile resources zile rasilimali ziko pale katika bahari. Na tumeona kutoka na utafiti wetu, tukianza kwanza tuseme na samaki, kiwango cha samaki kile tunaweza kutoa kule baharini kwa sasa tunatoa tuseme tani 26. Abali kiba mangana korwase kaunti ya Kisii korwase vitaseni byonsi itukolia lero nigo baumirana asuma bogani oyomo ime yemochebosongo abwase banyora maigerio igoronga na kiba gucha gokoro buraria bwabo anene mono chinga kechitoroche asobocholyo banene bu mwaka bwechiri bwibere na merongo ebere nebere omutenyo 5 na 3 chitariki kyanda bali kyabo nigo basomegwa igoro ya mangana ao ali baligetie gucha gokora na ali batakore arabaisa gucha guturubania omorembe Amayia Ensa Eyemo ya Kenya bali kyabo nigo bakirembia mono asokonyora megeria yo agoche kubakonya gukinia oburaria bwabo. Kabisa ni kwamba wako na jukumu, waandishi wa habari wako na jukumu kuensure kwamba wana report election kwa njia ambayo itawacha Kenya pamoja. Peace ni muhimu sana. Cha pili, wako na jukumu kwa Kenyans kuweza kuripoti kwa njia ambayo inawapatia information ya kuallow wa make decisions. Tuache mambo ya two horses ama one candidate na others. Uweze kufafanua na tukufanue ripoti zetu, tuangalie mambo ya elimu, health, education, roads watafanya nini. Tusiwe tu mambo ya wanasiasa wakipiga dance na wakifanya nini. Tuko na jukumu kubwa la kuweza kuwezesha wale voters kujua ni nini hao watu wanasimamia. Haba onchoreria be chichuma Amayia Ensa Eyemo ya Kenya nigo bono barule birero byabo uchia serikali anene mono omurai bwenso muske Uhuru Kenyatta kubanchira kwororobya amachiko igoro ryo bonchoreria bwe chichuma gose chiscrap korengana na bonchoreria bo nigo batebire buna banyalire ko baguchandika asenga kentambe asenge nchomba bwati kendi yonsi bagokora na bange babo nigo bategemeire amo ne chi familia chiabo nigo babolirie omurai bwense kubanchira abwase boigo basabira mabera ase bali bagokora oboibi bwe chichuma echo ngani gucha koba maiso na kuripoti gose gwako roboti ocha se vitaseni bya banyanyimbo ase bali baranyore bagokora obuibi obwo wikira bono iga abonchole gwetani 1 milioni bere nigo bono babolire neki bagokora abwasa babwatani ao bairengane yo obolito ase babolire morai bwense kubanchira okora obonchole obwo. We have fulfilled all the regulations ile serikali ambayo inataka. That is why we are saying now enough is enough. Yeah? Wale watu ambao wamelipa 200 tufunguliwe kazi, wao wengine watufuate nyuma. The government should show us the willingness ya kwamba wanataka kutusaidia, si kutuambia tuweke mikakati. They should not tell us to put regulations. When we get to the regulations wanatuambia something else. They keep on moving goalposts. Tumefanya mkutano 3 na tumekubaliana na regulations. The regulations we had all agreed 3 times, and imagine we were called again for the final meeting for regulation on a Sunday, April 2nd. Saturday, sorry. April 2nd. Sasa sisi tukapigia simu, kwa hili nyinyi watu wa serikali mtakuwa hapo April 2nd, nao watu wote wamekuja shauri ya mkutano wa April 2nd na haikufanyika. Ya kwamba sasa kama ni kwenda kwa barabara ama ni kufanya nini, we are ready. Because we have our minister who is Betty Maina. Amekuwa arrogant to us. Badala yeye ni mama kusaidia sisi watu wa skrebu turudi kazi, yeye anakaa ofisi hakuna kitu anafanya.
Chingaki ebyama ao bigenderete kweroberia asobochorio boke bari bosio oyo kurigie kirugo ky'obojumbe ase bunge ya North Mugirango weterase kiama kya UDA omosubati Dr. Mary Kerubo Nyasimi nigo bona atigire ganga yayo kurigie kirugo ekyo na likaria egucha kumosira omobungo bono omosike Joash Nyamoko oyo boigo ore kurigie kirugo ekyo wetera ase kiame kyekyo chingaki ekyo oyo ore kurigia obo senator se county ya Nyamira Helen Makone waigonera nigatigire eganga yayo kurigie kirugo ekyo na gucha kumosira Nyambe Gamose aso gucha kurigie kirugo kyobo senator ase county ya Nyamira nigo bono ababwatani abo banyariko bagwa kerungambu ya mono aso gwancha gutiga chiganga cyabo na gusira bali bande bakurigie birogo ebyo weterase kiame kyo kya UDA nyora obachore bokewe kiama kya UDA nigo bokagere gucha gokorekana chitariki 14 cy'umutinyo yoiga. To make sure that our team wins, we want to make sure that our team supports where we are going as a country, and going as a country is that we support your presidency, and by supporting your presidency is by being one. So I have shared my ambition being, and I will support and I will work hard and make sure that we win. You are the incoming 5th president of this country. In pleasure to having been an aspirant under UDA in North Mugirango. And as our Excellency said, indeed, we need to come together as a team and be coherent. Can assure you here and now that we are getting 80% support, minimally, in your support. Omorai Vincent Onyancha nigo bona aborire abajumbe bonsi asense ya Africa korwase erogongo rwa Great Lakes Region korario morembe anene mono asense ya Kenya eyo yareganetie gucha gokoro bachore wanene omotienyi ogatano na gatatu engana yo Morai Vincent Onyancha gocha saba jumba abo nigo yakwanetwe no mawaziri bobolendi bwaime Dr. Fred Matiang'i uyoboletia abajumba abo bonsi utenera omorembe na koralia obotwereru ime yense ya Kenya ne chinse cha Africa omo senator osomo speaker we Senate Kenny Lusaka na rolengo mo president gosomura yo manene wegeikare kyo kya babunge ime yorogongoro Africa ururogo korekana a sense ya Kenya ime yo mocho Nairobi ategeka kya matukabere alibusio. As you deliberate on these very pertinent issues, remember that the eyes and hopes and aspirations of hundreds of millions rest firmly on you. I trust that you shall lead the region into a bright new dawn that is free of conflict, that is bold and responsive to the desire of our people for peace and prosperity, and which breathes life into the unity and common purpose that must be the foundation for our individual and collective peace and security. Our legislatures have a unique role to play by continually addressing the issues of equitable distribution of resources and economic development. Parliamentarians are critical in creating and sustaining the enabling environment that guards against the emergence and escalation of conflict. Kenya is going to have its elections this year in August. We are looking forward to a peaceful election and want to appeal to all the political players to ensure that we have peace during elections. Omunyakirogo bwe komiti y'obachori oboke bwe kiama kya UDA Anthony Mwaura nigo bona atebire emerobulyo bene yaikiranire bosibo bachori bwe kiama kya UDA obo korekana chitariki 14 omutinyo yoiga omwaka oyo nigo baiga atebire obachori obwo ase bali bataraigwana gutigirana mabaga nigo bagucha gochorwa n'abanainchi asenjera yobwene no bwasioku no botoereru nigo baiga atebire merobulyo yaerire kirase chiwodi chonsi mense ito ya Kenya no nyanechi constituency chonsi. April, aspirants are notified of appointed presiding officers and polling center cracks. On that 10th April, all the people who will be identified to be our presiding officers and the polling centers cracks will be shown to our aspirants. 12th April,
training of presiding officers and pulling cracks. 13th April, briefing and correction of nomination materials and proceeding to polling centers by presiding officers, polling cracks and security officers. 14th April, accreditation of agents and our nominations. Obochori oboke bw'ikiama kia ODM nigo bwakoregeteri itukuri igoro asensemo ya Coast abwase Laurent Nzuga korwase wodi ya Mbololo amona Charles Nkala korwase nsemo ya Mwatate banyoreta chitiketi echo asikiama kia ODM Ensa Eyemo nonye nabo abarwaniriri bande korwase chinseme echo tibagokirie n'obochori obo asabangi baba batebete buna oboibi bw'echikura nigo bwarorekanete aroro abwase batebete buna tibaisanegeti na machibu ayo abwase baburirie omurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga wesoya na gukora eng'aneyo asengencho gwikira bono iga mbaraisanika n'obochori obo bwakoregete lituko ligoro. Huwezi kusema watu wa Mwamunga huwezi kusema watu wa Mwamunga na hivyo ni vituo karibu 5 6 vimeunganishwa hata hivyo wanapiga kura only 90 people. Ni uongo. Sisi kama aspirants ambao tulikuwa kwa vituo tukingangana na mobilization tunashangaa maboksi yanaletwa yamejazwa makaratasi. How sure are we kwamba hakukuwa na mambo ya stuffing of ballot papers? Pili, uniambie kituo cha Mwakingali ambacho it is my stronghold ati kuna mtu amepata 84, wa pili 84, mimi 80, alafu kuna 40 yenye haina mtu, kuna 12 yenye haina mtu, kuna 9 yenye haina mtu. Unashangaa with the digital voting kuna kuaje na voting error. Hiyo tunashangaa. Kuna tatizo kwa uongozi wa ODM Taita Taveta. Kwa sababu huwezi kuambia watu kwamba mbunge mwingine amepewa direct nomination, ukifika kwa system unaona picha za wote ziko na ukipiga inaenda na una submit. Na katika moyo wangu nimefadhaika kwa sababu ile mbinu ambayo imetumika kwanza imenyima wapiga kura nafasi yao ya kutekeleza, kwa sababu haina maana kurejista watu katika chama alafu hamwapati nafasi ya kuhusika katika zoezi la kuchagua kiongozi ambaye wanampenda. Abarai ao korwa soro wangorwa Bukamba anene mano korwa se county ya Kitui nigo bono babulria bamenyi korwa sense meyo koralio morembe na kwenekia obotoereru bosio bobochorio bonene nonya no bochori bwe byama wosechi nominations a sense meyo nigo babuliwe kubeko morembe na kwenekia bunakiro monto narindete omonto mwabo asengencho batebire nonya magega yobochorio bonene koera boigo kiro monto naganetio montobo asebono batebigwe tiba korabura buruchinde chonsi bosio bobochorio bonene nigo boigo baburiria basaye gutiga gutumikwa na banasiasa asengencho yogoturubanania omorembe. Tunaomba tafadhali popote pale kuna mkutano wacha watu watulie waongelechwe na furungu izikuepo na yeyote atakayehusika na vitu kama hizo wacha serikali imchukulie hatua kali. Ningependa kuhimiza vijana wenzangu ya kwamba wasije wakatumuona kiongozi yeyote kuleta rabsha kwenye nchi yetu. Tukaweza kupiga kura kwa amani. Kama ni wanasiasa ambao wanaomba kura, wakuje wakaweza kutuelezea sisi kama wapiga kura vile ambavyo wangependa tuwape kura, ndiposa wakaweza kutufanyia sisi kama wananchi. Kutoka mashinani wote tuhubiri amani, ndio tufanye uchaguzi ambao ni wa maana. Ndio kuwe hata after hiyo uchaguzi hakutakuwa na uharibifu wa mali ambao uta affect economy yetu. Tunataka economy yetu isimame. Tumetoka mahali pangumu sana juu ya COVID. Hatutaki tena kuharibu uchumi wetu kwa sababu ya election. We need to move forward. Whether ni nani amechaguliwa ama ni nani amechaguliwa, sisi wote ni wa Kenya. Mwanchu muligereria na rayu asebono kurende tomo chako baime Ndizi TV nero wansugo mugusi chikoraga Ensa Eyemo yabono botuko no chekonyora yo amana yanda mange asenchira yo boikirano kurende nabako gendera gotubwatia asaya igamana yanda mange wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Ensa Eyemo ya Facebook naboigo Ndizi TV News Ensa Eyemo ya YouTube gendera kuligereria Ndizi TV nero wansugo mugusi kurende nigongwa kangambia mono ase ya ne Petronila Mokeira no ria twali kubwatira na komo Ensa Eyemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche na koyareteire asenchira yo bwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire